Sayapkeri Seyitbekov Daniel Çavat Küye ulusu Alabül'ün başkarasu 9 baş top baygenin gülüktörü 16.000 metre aralıkta 8,5 aylapaga çavlat hazır oruna jetse buna koya verildi. At çalım oldu kırsızrak olsun. Geldi. 8 aylanma. 8 aylanma. Al kaç aylanma da denedim. Geldi. Bağımsal seanslarına top baygeni grupları öte çoğun buldandıkta yönüdü. Bunlar yerde Hakçalı soyunlarını içeri alparıp uyuşturup kürgön İsen Bayağı'na da oturak. İsen Bayağı'na top baygenin yürüyüşü hızlıdan gitti. Para geldi. Böyle birinci aylapla birinci füzgötü çıkıp Ceytik'ten kamarı hazır 8 aylapla birinci aylapla Ceytik'ten ikinci tarafını gösteriyor. Bizim aldına git taraftan atı ulandıkta TVT'yi iyi alıp 9. nomerdeki Atlas Çüy Başkanası andan keyin 3. nomerdeki Mahalat Narın Koçkor andan keyin 7. nomer buna 2. aylanmаны gösteriyor buna şu 3 top baygenin gülügü başlap jönödü 7. nomer Hanşa Talas Oğlusu Göktaşat ayının anı 4. olup 5. nomerdeki Balbandız Narın rayonu Çalıkserek ayından gelgen gülük ketip baratar. Top baygesin tapşırıuga Respublikалық Argmak Federatsiyasının prezidenti Самаев Урмат Оозбекович жана Ысыккөл облустук Камбарата ассоциациясынын төрагасы Шекеев Элдияр мырза байге тапшырууга даяр болуңуздар. Top baygenin baygesi жалпы bayge fondu 339.400 сомду түздү. Бул жерден 225.000 сомlu direksiya тарабынан жана 100.000 сом Алтынбек Шадыбеков деп өлчүлүгү менен берип отурат. Биринчи келген топ байгенин гүлүгүнө 175.000 сом. Direksiya тарабынан медал, диплому жана 125.000 сом акчалай байгеси. İkinci gelgen top baygenin gülügüne 100.000 som. Üçüncü gelgen top baygenin gülügüne 64.400 som. Атайын кубокты Ысыккөл облустук Деметалия жана
спорт башкармалыгынын жамааты колдоп мына ушул кубокторду алып келди. Ал эми ат жабууну Армат Федерациясынын вице-президенти Нурбек Керимбеков мырза демөчүлүк кылды. Атына таса куту сүйүнөт, колдоочулар демөчүлөрдүн катары көп болсун. Азыр топ байгени бүлүктөр үчүнчү айлампаны көздөй жөнөйт. Ушул жерде чабылып аткан топ байгени бүлүктөрү Кыргызстандын ар аймагында Казакстанга чейин барып чабылып байга алып жүргөн бүлүктөрдүн башы өткөн экен. Булар буюрса көчмөдө ойнолайт топчуга үчүнчү айлампаны көздөй жөнөдү. Алдыда 9-чу номер 3-чү айлампага. Экинчи болуп 3-чү номер кетип баратат. 9-чу номер Аплас Чүй башкарасы, 3-чү номер Махабат Нарын Оглусу Бачкор. Калган топ байгени бүлүктөрү тобу менен мына 3-чү айлампаны көздөй жөнөдү. 4-чү, 5-чи ардактуу меймандар, дагы бир кош байрамыңыздар куту болсун. Улуу жеңиш байрамына карата мына ушу Бактылуу Ороту айыл аймагында жайгашкан биз чолпон ата ат майданында өткөрүп калдык. Ушул жерде улуттук ат оюндарынын финалдык аймактары белдештери жүрүп жатат. Ат чабыштын кызыган маалы биз мына ортолоп калдык. Буюрса мунун баары алдыда турган көчмөндөр оюнуна даярдык. Быйылкы федерациялардын чечими менен мамлекет тарабынан берилген акча мына ушул чабылып аткан бүлүктөрдө стимул болсун, дем берсин деген ой менен ушундай чечим чыккан. Буюрса аттардын жүрүшү жакшы. Топ байгени тапшыруу учурунда Даро деген атын атап коеюн. Ушу байге тапшыруу менен бирге Бүтүнбаев Алик агабыз, мына аксакалдар, ардагерлер, Бүтүнбаев Алик байке, Экенбаев Кубатбек байке, Элза Рамзан Мацуевич, Таалай Бурганаков, Алтынбек Шадыбеков, Айнура Ергешова, Айбек Ажыгулов агалар. Ушу топ байгенин байгеси тапшырылып аткан маалда келип берсеңиздер, бир 3 минутталык жакшы салтанат бар, дароо өткөрүлдү. Армат Федерациясынын президенти Самаев Урмат Оозбекович мына ушул федерациянын төштөгүнчүсүнөн сиздерге сыйлоо азайын бирге жүргүзсүн, байгелерди тапшырып сиздерге сыйласын. 4-чү айлампаны өткөрүп жөнөдү. 4-чү айлампага жөнөштү. Алдыда кетип бараткан 9-чу номерде Атлас, аны улай 3-чү номердеги Махабат 4-чү айлампаны өткөрүп жөнөштү. Калган бүлүктөр ичине тартарак, мына аркасынан бир товаралык 5 метр аралыкта 4-чү айлампага кетти. Чабандестер 4-чү айлампага. 8 айлампа, дагы 4 айлампа чабасыңар ушул ошкондо. Алдыда бараткан 4-чү. Экинчи топту баштап баратат. 3-чү болуп 4-чү номердеги Арча Тору, Ишкек 8-чи номердеги Бүлүк 4-чү болуп кетип баратат. Бул Даккайым, Сокулук Күнту 4-чү айлампаны көздөй жөнөштү. Ал эми топ байгелерин Армат Федерациясынын президенти Самаев Урмат Оозбекович жана Ысык-Көл облустук Камбарата ассоциациясынын төрагасы Шекеев Ийилдияр мырза байге тапшырууга даяр болуңуздар. Ошол эле жерден Армат Федерациясынын атайын төш белгилери менен Бүтүнбаев Алик агабызды, бүгүн Алик Бүтүнбаев агабыздын туулган күнү куттуктай кетели. Экенбаев Кубатбек агабызды, Элза Рамзан Мацуевичти, Таалай Бурганаковду, Алтынбек Шадыбековду, Айнура Ергешованы, Айбек Кеңешевич Ажыгуловду чогуу чакырабыз. Ошол маалда келип берсеңиздер.
5. Beşinci aylamanı gösterdik. Beşinci aylamanı gitti. Geldi. 5. aylamanı gösterdik. Kalgan gülüktör. Toplaygen gülüktörü 5. aylamanı gösterdik. Jönödü. Biz ortasına öttük. Aralıkta tekrar ortalığı ölçük mülayene azale kaldı. 5. aylamanı gösterdik. Jönödüler. 5. aylamanı gösterdik. Jönödüler. Arman Federasyası Prezidenti Hurmatlı Oğuzbekoviç sıyır görsetip baygelerge tapşırığa birinci baygeni tapşırığa sport çeviri, sport mektebinin yetekçisi Taşmat Vaybek Mırzanı birinci baygeni tapşırığa jana top baygenin ikinci baygesini tapşırığa Çolpanatak Maydanı'nın direktörü Akmatbek Manas Karnayeviş'ti. Hani üçüncü baygeni Kamanatak Sasapsası'nın töragası Eldiyar Şekeyev Mırzalar tapşırığa dayan olmuşlar. Orta menin atmatagan ardagerler mına uşul top bayge jiyitip kalganda gelip bersеңiздер. Top baygenin baygeleri tapşırılганга чейин Hurmat Oğuzbekoviç ardagerlerge kичине сыйын көрсөтө койушунага убакыт жетиштүү. Бүтүнбаев Алик ага алышты, Бекенбаев Кубатай ага алышты, Эрзам Аксуевич Рамза ага алышты, Таалай Бурманаков, Алтынбек Шадыбеков, Айнура Ергешова, Айбек Кеңешевич Ажыгулов аралар Aynurca düşmanlarla geldiler. Para geldi. Top baygenin gülüktörünün yürüyüşün baykanlaçı. Rugamlıkları ayrakta bu aldığına geçip barata. 6. ayrakları göstü. 8 ayrakta olsana 6. ayrakları göstü. Dönödü. 6. ayrakları göstü aldığına geçip barata. Bu 3. nomerdeki Mahavat Alimov Akbardıkı. Narın ulusu. Koçkor rayonu. Ravil degen jigit çağıparak 6. ayrakları başlar. Alemi kalgan top baygenin gülüktörü. Joğun Doğum'un Evizerede 6'çığa TRT giygen 4. nomer, 7. nomer, 8. nomer 6 ayla var göstere gitti. 4. nomerdeki Arça Toru, Musa'ya vurmaklıklı Bişkek 7. nomerdeki Hanışa, Altınbek Sadret, Talas Göktaşar 5. nomerdeki Balmangız, Narın Canlısterek, Katiyelov Muratlıkı 6 ayla var göstere girdi. 9 baş top baygenin gülüktörü 16.000 metre aralıkta çağılıуда. Hazır aralık uakısı boyunçaдағы тегінен өтті. Бөлік еті hazır aldı дегендей. Top baygenin baygeleri tapşırığa tabi
sport çeviri, sport mektebinin жетекчиси Айбек Ташматов мырзаны, ушул Ак майдандын директору, Арган Федерациясынын ардактуу президенти Акматбеков Манас мырзаны, Камбарата ассоциациясынын төрагасы Илдияр Шекеев мырзаны байге тапшырууга даяр болуңуздар деп кулактандырып коелу. Hazır, altıncı, yedinci aylanmanı göstereceğiz. Yedinci aylanmanı göstereceğiz. Aldığına varaktan 3. numara Makavat 3 yaş kışkı baytalıken Moviking katası yenesi hepti. Kalganlarına 7. aylanmanı göstereceğiz. Kalgan top baygını bülükleri Joğun Doğum'un getip baratat. Kalgan bülükleri Joğun Doğum'un getip baratat. 7. numerdeki Hanışa, 8. numerdeki Dakkayım, 4. numerdeki Alçapoğlu, 5. numerdeki Balvan kız, 7. aylanmanı gösteri Joğun Doğum'un getdi. Uşul aylanma jıyıntып talgandan keyin çeçүүчү 8. aylanma. 8. aylanma bilen anıklar. Oşol 16.000 metrede tüzöt. Ardagerler ortağa gelebilirseniz. Alik Bütünbayev ağabeyimizi çakıra verelim, ortağa gelebilirseniz. Buna Kırgızstanda egemendi, Kırgızstanda Halgaç Aytoru Federasyasını tüzüp, oşol jerde vitse-prezident, başkı atçı olup, buna Aydora Ergешевалар, Kırgızstandın egemendi, Kırgızstan şartında at çavuştu, Halgaçlardan boşluğa başlayan aksakalımız, bugün tuğulgan günü. Ekembayev Buatbek ağabeyimiz, buna Kırgız-Kazan ortasında geçen akça, geçen kalıstı kuran insan. At östürü, at çarvasına salımın koşkon, Silçeli Cılgı Zavodunun iyisi Elza Ramza Matsuyeviç, ortama çıkıp etseler. Tağlay Burmanakov, buna uşol at maydanının direktörü olgan. Markom Burmanak Japarov, Tağazalı Aksakalımızın uğulu, Kırgız-Kazak'a tağılmal, Göçmender oyunlarının şempiyonu Tağlay Burmanakov'tu. At çavuş oyunlarına çoğun salını hoş geldin madaniyat hizmetkeri, bugünleri 100.000 sondan aşırı Aktılay Baygesindeki üçün kılvatlan Altınbek Şadıbekov mırzanı. Kızqa halka at çavuş boyunca Federasyonun baş katçısı, atkarucu direktörü, Eder Alır Alkak'ta Kırgızstan'da düğünlere tanıtkan Arma Federasyası'nın düzülüştü. Degeli at çavuş boyunca altını jez Aydora Ergешеваны ortada çakıra verelim. Sport mülkü türleri boyunca direksiyanın direktörü Acıbulov Ayvet Yegeşeviç. Gelip etsenizler ortama gelip verirsinizler. Hazır buna top bayga jıyıntып toğuçu aylanmasına getir. Men çakılan işler gelip belgile. Jana kıska aralıktın gülüktörün dayarday belgile. 1800 gün 2. toğun dayarday belgile. Jıyıntып toğuçu 8. Çeçүүчү aylanmaga çöğüdüler. 8. aylanmaga. Hak görmanları, ardaktı beymanlar, jalpı buna bizde ekrandan ara oturgan at çavuş oyunlarının görmanları 9. may Ulu Jеңиш bayramına karata Baktı Dolonottu ayılında çaylaşkan Çolparata at maydanında at çavuş oyunlarının buna 2. türü top bayga jıyıntып toğuçu aylanmanı gösterjönödü. Jalpı 9 baş gülük katışıp değerlik bağırdığı hazır getip baratat. Aldıkı sapka aldıda 3 at, 1 at çıkıp denekte 1 at tutumda ortup aldı. Tanrı göre butun getirip aldı diye de bolat bunu bağırıp buyrukta Tanrı göre düş. Bir ülke karaçı. Emin algan atlar 3 atta bayga var.
Top baygenin bayge fondu 339.400 so'm. Sport klubu türleri boyunca direksiya tarafından bayge 900.000 so'm. Bu Kur'an, top, alaman, yol basalışta. Alimet kıska aralık çalışta 100.000 so'm direksiya tarafından. Medal diplomlarını belirli olarak. Oşondoyuna demirçiler, Altınbek Sadbekov, Arma Federasyası'nın prezidenti Urmat Samayev, Aytulu Hatiyesi, Hatçalı Soylarına sağlığı olsun kıyafetler Abdülkayım Amanov ağlarını demirçiliğini götürüp bugünkü işler ötüydü. 3 bayge, birinci gergen, günlük top baygeden Astana'da ötçü, 5. dünya göçmenler oyununa top bayge yarışı boyunca yoldan var. Ağır oyunluk tarafında ortak kayıt aldı da bir hata. İkinci numara Altın Köz. Yeşenkolov Ramil Bey. Canlı çuğulu bir zat sayıp geri yıllar oluşlar çaktı. Kalan savunusu Bakayaka. 8. numaradaki Dakkay'ın ikinci geldi. Kurbanali var sendeki. Kıvanç Bekmi yıllar sayıp geri Yelesef oraya çaktı. Sokuluk Güntu. Dakkay'ın hüküm doğrusuna da çalıldı. Anda doğrusta çalılıp 3. bir pay kaldı.